Assalamu alaikum dostlar. Урматтуу мекендештер, Базар Аламы каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы пригородный мал базарындабыз, достор. Караңыздар. Биринчи чыгарылыш бул жерде азыр. Биринчи видео. Эртең мененки алынган малдар тартабыз, достор. Анан кой базардын ичине киребиз. Мына кой базар сыртта эле башталган мындай болуп. Бүгүн 15 январь 2022 жыл. Апта күнүнө ишемби күнү болот, достор. Каждый видео отдельно болуп чыгат, достор. Музоолор отдельно, бука кунажын отдельно, жылкы, уйлар полный чыгарабыз, достор. Сиздер андыктан видеону алса, видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийге калтырсаңыздар болот. Биз баштадык анда. Алынганда да тартабыз эртең мененки. Жок. Кайсы сода болот ошо? Кайсына? Сода боло элек ба? Жол жага чыгабыз мында. Соолгонда та. Эми ушуга кел дедим, айыл ошоң дедим. Артыңыздан көрүң дедим, айыл ичинен көрүң. Канча сурап атасыз ба? 12,5 миң. Канча бердиңиз ага? Бердим. Экөө 25. Жакшы. Бериңиз, эртең менен сода бериңиз. Koçkarlar. Aldınız mı? Tak, alınganların yoldan izleyiz ya. Nasıl o da orada. Urgaç koyuyor gene. Urgaç. Жақсы. Қанша береді бұға? 35. 35. Маған алып келген жоқсыз. Саған айтып кел деген айтпай ау, келгенін айтып. O da. Şöyle Жолға çıktık vay. Dostlar biz çöp, cem bağlarını қарап өтөбүз. Kozlu koy бұл, жоқ қошқар бұл да. Базарға енді көріп алады. Мына ке. Біз çöp тартып келейікші бақтан. Эртең мененки беспирдел пробка башталды бақта. Kapaklar kelip ötüp geldi da satıldı ekan. Çöp tartar çöp. Tak. Telefon numaranı yazıp dur da saman. Saman kanca gel? 280 so'm. Bu neyin samanı? Buğday, arpa. Buğday. 280 so'm deydi. Жақсы. O qo'chqorlar alınıp turmu? Alındı ekan bu. O çöp kanca ekan? Dede 400 so'm ekan. 400 ha? 400. Жақсы. Dede 400 çöptün bağısı düşe başlap tur. Assalamu alaikum. Aleyküm. Қалайсыздар? Assalamu alaikum. Қалайсыздар? Так, buğday qancha bo'lib qoldi chöp? Buğday 27. Buğday 27 mi? Ol ne bu ekan? Al buğdaydın tartılğanı. Al da 27. Buğday 27 ha? Жүгөрү 25. Жүгөрү 25. Aralaşçı. Aralaş 26. Aralaş 26. Arpa yok mu? Arpa 26 mına açık. Arpa 26. Taze arpa. Ha. Evili açılıp dur. 26. Yaxşı. Nomer veresiz mi? 707 0707 19 19 91 78. 78. Yaxşı. Aldınız mı şef? Ne alalım? Qancha oldu? 8 alalım. 8. Boz urgaçı da bular. Boz bolganda endi urgaç bolot. Yaxşı. Tok şey ta? Toplu dedi eksi alınır alalım. 8000 ga alınıp turma. 8 alınır. Boz ettirin. Boz. Yaxşı. Mal kılam deyt. Evet, qarabız ылдый жака. Ош Жаллоктан келген основной грузовойлор бар, ушуга жүктейт азыр. Ондайлар. Ошолордон чалып сурайбыз. Жанына барып, так, бул кочкор экен да. Аланган окшойт. Так, биз жактын жолдору амандай болуп атпайбы? Assalamu alaikum. Ya bari koçkarı bular ne? Ha?
Verin sarmayın. Kaçıdan oldu bunlar? 14 bir koy. 14 milyon oldu. Koşkurlar. İki tişko değil mi bunlar ha? Yok kozu değil. Kozu. 14. Ha o bulgonlar qanday oldu bu yakta? Ha torpaqlar. Yaxşı. Veriniz. Şef. 14 milyon oldular. Так, жаллота кетти аткен булар. Ачырлыкка кет жалло. Ош. Чөп канча экен чөп? 420. 420. БД пресс. 420. 420. На, малдар эми келет. Эртең менен 9 болду эле саат. О чөптү да сурап коеюн бар. Жолдун боюнда. O maşinlerge özel yüklep koyganlar. Baylarda. Ketetiler. Hoşçallah ota. Assalamu alaikum. Arkadaşlar. Kancıdan bol. Bunu görmesin mi? Oh YouTube'a. 360. 360. Kastra bu. Kastra deydi. Bayağı uruk alıngan da bunlar ne? Arkışı. Aldı ne? Al öyle şunday. 360. Bıçılgan bedi. Dep koyat deydi. 66 da mı yerde? Nomer. Çalıyorlar. Tak yaşa gittik biz yani. Şu kozu kaça oldu? 5500. Vurga çok şey ta. 5500 oldu. Tak olar sıra. Şu kaçadan oldu ular? 7'de. Erkek vurgaçı? Erkek 7 milyon oldu. Ular qanaqa ketip atacak? Aksı, Jallat. Aksı, Jallat'a ketip. Tak. Bu ne ekan bu? Ha? Çok drive yok ha? Bu qancha surib atasiz? 25. Bu qancha faza bilan ishlaydi shunda? 1 faz. 1 ile 220 volt bilan video bilan. 25 değil. 1 ile türü var şunda ya. Bakkal. Uğray. Aa, jana Cem Tattay. Jigari, arpa. Yaxşı 25 deydi. Bu zavodskoy қолда салған. Советский заводской deydi. Bu деген аппарат екен. Қытайский емес, советский deydi. Telefon номер беріңіз. 0705 17 38. Ulan bayke. Çalıyor esirme. Onda olgun жақсы atlarga değil. Jolun boyunda gel. Жоқ. Video tarttam da. Vaqt çok az görgüsün. Qancha oldu ekan bu? Ha, jigit. Qo'y da bor. Ya 72 idi. 72 bin oldu. Uy, amacın. Sıra. Bu alındı. Sağ olun. Kaç soda oldu şef? Kaç oldu? 800 so'mdan. Ha? Kozda kadar. Kaça gitti? 8300. 8300. Ana pazarlık. Sırtta turadi, biroq ichiga kirelek shu bozorga. Bu yosh qo'zlar qancha ekan? 7,5 surot. Qancha oyliqlar bor? 2-3 aylık. 2-3 oylik. Hoppa, buna Roman. Qo'zi qo'shqorlar. Qo'zlarmi? Cho'nglar bular. Qo'zi qo'shqorlar. 7 dena? 7 mingdan. Yoqda probka boshlandi ertamen. Probka. Ağır jağa qarab, çalınganlarni qarab. Şef aldınız bunu.
Çok satıldı. Qancha so'raysizlar? 30 ming. Bu tishi qanday ekan? 4 tishi. Nimaga? 30 minglik. Ötköteydik. Ne qo'zi tevelep ketsa men emas. Oho. Aldingizmi hechkini? Yo'q, sotamiz. Sotasizmi? Tak, olganlar qayerda ekan? Aldingizmi cho'p? Qancha oldi? Qastamga seker 3 ming oldu 3 ming. Qartan hechki 3 ming. Qo'ychi. Qo'zi qo'sh. 8 ming qo'chqor. Qo'zi qo'chqor ha? 8 ming oldu. 8 ming oldi. Baynab ayt qo'g'lar. Olindi bu? Bak. 13,5 ga deysin. 13,5 tutqan. Arzon satdingiz. Ha, 13,5 ga sotibdir bu. 15 dan berdim bilan shunday. Qo'chqor. Oraroq ekan. 13,5 ming. Yaxshi. Bu yerda yaxshi qo'chqorlar turibdi. Assalomu alaykum. Ha, ular urg'achilarmi? Toza Arashan. Arashan 25 ming deydi. 6 oylik. Urg'achilar bordi ha? Bit urg'achi deydi. Yaxshi. Bu bolori qanchadan bo'ladi? Az qancha so'radingiz? 25 dan so'raydi. Shular deydi, yaxshi. Ular qancha ekan? Sağ kim? Birinchi olingan videolar chiqarib, bozorga kiramiz. Chetdan nomerni so'raymiz. Nomerlar. Mana olinganlari bor ekan. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Qanchadan oldi shoxlar? 15.500 dan oldi. Qo'zi qo'chqorlar. Onsi bo'shal ekan-a, erchiy bu-la. Ha, o'z yetishtigan. Yaxshi, qanaqasiz? Yaxshi ekan, qanday? Baldarni tartib qo'ydim, qachon chiqaradimi? Tushasizmi? Bu narx qancha oldi qora? Jatqan. Hasanlangan. Al, men chaqirib, qo'yishga kerak buni. So'yish kerak ekan. Yaxshi. Qayerga ketishini so'rayapmiz. Tak, çöp kimlik ekan? Qanchadan? 400 dan. Tak, 400 dan netmi? BD press 400. Uzaqda. Assalomu alaykum. Sizlar emasmi? Qo'ylar? Olib. Tak, nomer qayerda ekan ham? Bu yoqda da turadi. Ularning da esi yo'q. O çöpler sizlarniki da? Qanchadan bo'ladi? 400. O bedeler 400. Erten qancha bo'ladi ekan ham Soquluqda? Nimaga? Bu yoqda 400 dan bo'ldi. Ular tushasizlar da? Bo'la turgan yer 400 mi? Bo'lishi 400 ayt. Yaxshi. Bo'ldi ekan bular. 16 jarım. Yaxshi. Qo'zi qo'chqorlarga deyman. Cho'ng qo'zi ekitishda bular ham, ha? Unda bu qo'zi qo'chqor, bor qo'chqor ekan. Bunda Jallotga bir joyda O'shqov. Bu qanchadan ekan? Sotildi. Satılgan 16 deb qo'ydi. 16 ming. Yaxshi. Jo'ljaqalar bir chiqadi. Tak, bu qo'zi erkak-a bular? Qancha so'radasiz? 25. Qancha oylik bu? 3 oylik. 25 minglik. Parodas yaxshilik o'xshaydi. Quloqlarda normal. Hamma qo'yg'ochi. 40. Tishi qanday ekan? Yosh. 4 tish. 40 ming deydi. O. Avvallar to'qqilar biza qo'shqor ularda. Qanchadan? 25 dan. Qancha oldi shef? O'zim tartib qo'ydim. 5 tish 11500 so'm bo'ldi. 11500.
Koçkoru. Pişman. Qaysi sizin ayakta alganlar siz emasmi? Ha? Kamazda. Qayağa ketdik bu Kamaz'a? Ақсы. Ақсы Жаллабат, ha? Ақсы. Ақсыға кетіп жатыр мына. Жақсы. Жалаң Ақсы Ошқа тартып жатыр ғой малды. Так, алынғандарды қайықшы. Базар içinde толтыра bu жақта. Сода болады көшеде. Қаншадан беріп жатасыз бұлар? 300 oldu mu? O 5 kalındı. 5 kalındı. Бұл 3. 3 şey mi? 200 som düştü. Koşanı koş tutam ben 200 som. Qozular 200 som koş tutam ben. 5000 kalındı тұр. Бұл 3300. Жақсы. Çarba qozular. Alınğanlar tavaydı. Bu жер пробка. Базарға машина кіре албай пробка қылса аласыз. Алдыңыздар şu? Aldыңыздар бар? Aldık. Қаншадан болды? 12 min. 12 min ne oldu? Ekotek vurgaç koylar da var ha? Жақсы. 12 min. Болды дейді. Ya aldığınızlar önce satıldı abi. Ha satıldı abi. Жақсы. Bunlar satıldı. Vay kaç oldu bunlar? Sonra ne? 9'dan. Sana yeriz. Toktular. Ya bunu jeti gör. Vurgaçlar mı? 9 ver. Vurgaç toktular eket. Koy bak. 8'e düştü. Yolda soda oldu var. Так, bu yerde жақсы koymuşlar. Keltir. Bu Hacı atışa gel bu. Kaç var bu? 8 aylık kaç. Kaçasını atarsın? 725, 25. 25. Alındı ucuz. Kaç oldu? 4. 14 yarım mı? Kaç atış eken bu koy? Ha kozu. Kozu kaç var bu? 100 var eken. Жақсы. Так, достар, видеоны аяқтаймыз. Алынған ерте мененки. Эми базарын чекер тартабыз. Койлорду канча полный. Базар аламы? Жоқ, базар аламы. Достар, барды номерин сурап өтөбүз. Андыктан четтен караңыздар.